Peyva Xwedê divê em her dem serpêkhatiya xwe yên giyanî bi rastî peyva pîroz bipeyivin. Di beşa çaran da namaya ji Ebraniyîn ra nivîskar dest pê dike û bêtirî diyar dike ku mirov tê çi wetayê de heye. Têkiliya dilpak bi Xwedê re. Xemgîniya Polos. Aya kem ev ê ku gelek mirovan ra vê namayê jî wan ra dibêje ku cihûn û Polos ra tê gotin ku ew ê di dilê xwe de ne sinet bûn. Ew di bedenê xwe de hatine sinetkirin, lê ne di dilê xwe de. Nivîskarên li ser dê de li ser mijara têkiliya Lîbyayê de bi Xwedê re nîqaş bikin. Em dikarin li vir bibînin ka ev ravekirin sernaviyê peyama heyî da. Nivîskar vê yekê bi nirxandinê dîrokî gelê İsraîl dike. Lê berî ku em li ser hirûyên mijarê bipeyivin, têkiliyeke serhildanî heye ku nivîskar bi fikr û cihû hene ku dibêje ku şagirtên Mesîhin. Lê bi rastî ew ne di dilê xwe de sinet bûn û hemû Mesîh ra dikir. Lê gava ku em îro li ser Xristiyan difikirin, em mesela ji bo kesên ku diçûn dêran û di dêran de kom dibin. Lê ew tenê bi navê Xristiyanin. Di peyama kevin de an jî di dema Mesîh de. Rast bû ku tê bi navê cihû hebûn. Lê ew ne cihûyên rastinî. Ji ber ku ew di dilê xwe de sinet nebûn. Wekî ku Polos şandiye di yek namayên xwe de ser me fikirî. Ji ber vê yekê şîrazîta Ebraniyîn li vir dîroka gelê İsraîl dinerxînin. Em vê mijarê di namaya ji Ebraniyîn ra beşa çar da ayetan pêşin de dibînin û em difikirin vê beşê bi navê bikin rihetiya herheyî. Bala xwe bila em bitirsin ka heya ku soza bimîne ke em bifikirin rihetiya wî û berî ku em mayî tamam bikin. Xwandin. Ev hevokek girîng e. Ê ku tê de dibêje ku soz ketine rihetiya wî bike û ew rihetiya di peymana kevin de dest pê kir û ku heta nîşan kiriye. û heya ku ew tiştekê bimîne ew didomîne ku ew dê peymana kevin de win de nebe. Ew behsa welatê Kenanîyîn nedikir. Lê hewcedariyeke ji welatê Kenanîyîn pir mezintir e. Ji ber vê yekê ew gotinên xwe temam dike û dibêje bila ew bitirsin. Çimkî bi sozê ku têkiliya regihandiyê wî yek ji wê bibînin ku bihêlin bûye. Ji ber ku me jî weka wan mizgînî da û mizgîniya li wir peyama mizgîniyê ve girêdayî ye. Heta di peymana kevin de û ew behsa baweriyê dike. û bêguman Ibrahîm ji bo wî bû mînak dema ku wî bi xwandin bawer kir û Xwedê ew bawerî ji bo rastedariya wî hesib kir. Ji ber vê yekê berdewam dike û dibêje lê gotina xerab bi kêra wan nehat. Bêyê ku nebihîstiye bi baweriyê ra tevlihev nebû. Ji destpêkê ve bawerî her gav bêngeha têkiliya bi Xwedê ra bûye û hîn jî heye. Ev ne hewceyê lê ew di peymana nû de dest pê kir. Lê ew di destpêka peymana kevin de em niha bawerî kiye ku İsa Mesîh ji wan ra biryarê vê yekê pir zêdetir fêm dikin. Lê li vir em bi vê yekê ra micûl dibe ku di têgeha wî ya rûniştî herheyî de pirsgirêkeke heye û ku ew xanî hîn heye ji holê ra bûye an jî ji bicehbûna zonan li ser erdêba dawî nebûye. Wetaya wê ya girîngiye û girêngiyê heye. Ew bawermendê şîrovekirina vê xalê dike
و داود وکه دلیل دگره کو هیجی رهاتیا هرهایی هیا ام لسر و شهیدتا لنامای جبو عبرانیین بشا چاران دا آیت هفتا دخوینن چما چاوا کو حتی گوتن ایرو هکا هون بزانبن دنگ دل خا هشک نکه بگومان ام دزانن کو داود اف گوتن پشتی کو گله کاتن اسرائیل ارده سوزداریه یا او دبیجن کو اگر هون ایرو دنگ وی ببهیسن دل خا هشک نکن نفیسکار ابرانیین دل تکیلیا ویا خود پر علاقه داره دوجاک ما بیا کو پولوس شاندیه به دباره هزا تکیلیه دا گوت او گریدیه یا اف درامیا بشا دهان دا دما کو وی گوت انگو پیوا باوریه یا کو امد دومینن بحث بینه کو همان پیمانا باوریه کو نفیس ابرانیین هبون او پیام اوه چمکی اگر هم به دوی خوا خودان ایسا اتراف بکن و دل خادا جی باور بکن که خوده وجینه جوان ناف مریان و هونه خلاص ببن لی خوده اف باوری جی خلات کر چاوا کو ابراهیم باور کر و خوده جی راستداری حسان کر بگومان پولو شاندیه و دگره لوراس او مرن او نشان جوسا مسیح او سوزن پیاما کون بحثا پشروجه دکرن دنرخاندن هر چند وان همی جوان فهم ندکر لی خوده اف باوری جی خال کر چاوا کو ابراهیم باور کر و خوده جی جبو و راستداری حسان کر جبر ویا که نفیسکار ابرانیین شروع وکرن گوتنان داود لسر پیوا ایرو دومینه جبر ویا که او اخافتن لسر سرپیگهاتی آخا ده باوری دا تم دکه و دبیجه جبر کو اگر ای سرحاتی آوان بده و ندهله پشتی و لسر روژه که دن هات اخافتن مینا ایرو و پیوه بشوپینه و دومینه و دبیجه گر رهاتیه گل خوده را هبه رهاتی چیه؟ او بحثا رهاتیه هرهایی انجی رونشتنا هرهایی دکه نه لسر جهکی لسر روی ارده جبر کو یکو کت رهاتیه وی کرنه خا جهلا بو خلاصیه جگومانا هر تم باوریه و نه بکاربن چمکی یکو کت ناوه رهاتیه وی چاوا کو خوده جه کرنه خا کر جه کرنه خا رهات بو ورن ام تکوشینا کو تکوه و رهاتیه دا کو کسایت نکوه همو دربازه بیتاریه او لسر پیام خلاصیه دپیوه کو ام لخوده دگرن کو ام دخوازن وی دزانبن کو باوری بجوسا مسیحه مرن و وجین وی ام بداخاز وی دزانن او پولو شاندیه دما کو او جرومیا سره چاران دا لسر ابراهیم دپیوی هوجه دکه دبیجه او اخافتنا لسر و مجاره دبشا پنجان دا تمام دکه او دا آیتا یکان دا دبیجه مدام کو ام به باوری راستداری بون مین ابراهیم به باوری راست دتنه کو ام ج باوری راستداری بن حسان کرن او بخوده را عیسی مسیح را آشتی هبه او لور لسر جرباندن دل دپیون او نفیسکار نامای جه ابرانیین را جه خاشکن خائین جوهین کو براستی جه ور رامان جرباندن دل فهم نکر پر بفکره او یک دهیله کو ام پرسکه بپرسن جهوین کو گوتنن و پیامه بهیستنه تکیلی خا یا بخوده را چاوا نرخاندن پرسیفا پرسه تام اوه کو نفیسکار ابرانی جوان را دبیجه او دخابته کو برسیف بده آیاتا او دلیلین جی پیاما کون تشتین کو داود گود او گل لک سوزندن او راستی اوه کو پیوا خوده
او کو جمرا دبا آلیکار کو ام بخوده را تکیلیه دل پاک بکن. جبر ویا که او آخافتن خاد دومینه او دبیجه جبر کو پیوا خوده زندی او باندار او جی صورت دو دهفده دتشی دنابرا گیانی را روح مروه میجه دا دقومی او فکر او نیاتی دل چاوا کو پیوا خوده دستین مدا هاتیه نفساندن او بترکرن تنبو لی هرگلین و هین خویا دبا او بهاتبا نفساندن پیمانا کون او هن بشین پیمانا نو لجم وان هبون او وکه کو ده پرسکریکا پیروز این کو دست من دا نه لهفده کمبون لی او ورد بیجه هر بش آنجی پیوانه که پیوا خوده یا کو به راستیه مزگینی و مجول دبه دکاره بکوه دل و جان ما و بکوه روحاتیا دل ما اف گرینگیا پیوا خوده نیشان آمده ده چیروکک لسر خلامه بناوه در آیت دو هشتان دا بیجه چاوین من وکه داکو از شریطا خا کرامتان ببینم و اف هیزا پیوا پیروزه ده دست مدا پیوا پیروز هیا و اف کرامتک پر و پر مزنه ما اف مجارا ایرو دکاره جمرا در باز ببه بلا آوایا کی تایبتری پرس اوه چمکی پیوا خوده بینگهتر رو کرنه دیرا عیسی مسیحه پیوا پیروز بینگه کرنه تنیه یعنی پیوا خوده ام ایرو لکو بن امه نه چیروکا خلاص بونا نجی پیاما کون فهم بکن و مینا کو او لسر هاتبه عیسی مسیح شوار بکن پیوا خوده یا دنابره دست مدا ایرو چیروک هاتیه یا خلاص بونه جبر ویا که پر گرینگ ایکو هیش خوا دیار بکن و دیرن خوا نو بکن و چاقه ام لسر و پرسه و پرنسیپه و بکار بفکرن ام دکارن لسر وان گوتنان کو پولوس شاندی جتیموتوس را گوت بفکرن پولوس جارا که دودیان ده گرتیگه هیدا بو و جبو خوده راه ببه هویک جتیموتوس را نفیسی و گوت ده تیموتوس سه آیتین دو چارده حتی دو هفت هجی تو تشتین کو هین هبون اثبات کرن و بے باوری بن زانبن کو اوجی کی هین بویه و اوجی زاروکتی خوا و پرتوکن پیروز ناس کریه کو هون دکارن جبو خلاصیه سروری خوا بکن بباوریه کو به مسیح عیسیه بمن را بفکرن کو هون تیموتوس را هفدو پیاما دستینن و هونه به پولوس شاندی را رویتیان ویدا گرنگیه و هون دزانن کو نها دزانی بونا دا هون دزانن کو اوه بلکه هلکه بکه جو خوده را به نزیک ببه و دجیانا ویدا لسر روی ارده بقده جبر بریارکه ترسکه جه نیرو و هون و پیامه وردگارن و هونه چاوا بفکرن دما کو هون هفوکا کو دبیجه هون دزانن هون فهم بکن بخوینن دبا کو هش تیموتوس بچه سر چار یکم او پولوس شاندی را هفدیتن کر پولوس و برنابس دریویتی خوا یا یکم دا مسیونریه ده هاتنه باجار تیموتوس کو جیرا لیسته تک گوتن مرن او دکارن شاندیان دا دبیجه کو کومک شاگرتن دلسوز این گول دوراوی در خستن هبون ام دکارن بفکرن کو یک جناف وان این کو جرباندن دا راوستیان جنک جهویان کال بو بناوه لیسا او تیموتوس بو ام ناوه وی دزانن جبر کو او بشا یکم آنامای تیموتوس دا هاتی گوتن گلک جارا لکهلک وی د خلاک دا جنک دن و جهویان نفیسان
bi navê Yûnus hebû û ev diyar Tîmoteos bû û dibe ku Tîmoteos bi xwe jî di vê cerbandinê de rawistî. Şagirtên bersîva vê yekê da ku Paulos şandiye hat bajarê wê kemal pirtûkên pîrûz ên ku di dema peyama kevin da bû. Ji wan re rave dike û ji wan re got ku Îsa Mesîh hevdar ji ber vê yekê wan baweriya xwe bi Îsa Mesîh anî. û piştî vê yekê Paulos şandî gotinên xwe yên ji Tîmoteos re didomîne û jê re got: Hemû nivîsên pîrûz ne tenê peymanê kevin, lê ya ku jî ra peymana nû de jî tê gotin jî ji Xwedê hatiye îlhamkirin û ji bo hînkirinê hatine ji bo rastekirinê û taybetmendiyên û rastedariyê da ku mirov Xwedê bêkemal be, ji ber her karî amade be. Îro tevliheviya Encîlê di destê me de ye. Ew diyariyeke mezin e ji bo ku ji bo yên ku dikarin bi hêza Ruhê Pîrûz ku kevahiya peyva pîrûz formal kiriye bikeve dilê me. Ji ber ku em wî nas dikin û pê re têkiliya rast heye. Têkiliyek dilê rastîn di nav girêdayîbûnê Xwedê de Xwedan Îsa Mesîh e. Werin em prensîpê careke din dubare bikin û li ser wê bifikirin. Divê em her gav serpêkhatiya xwe ya giringiyê ji bironahiya rastiyê ku ji peyva Xwedê ya pîrûz de hat eşkerekirin bipîvin.